Veliki pozdrav sa Makiškog polja, gde se s pravom mnogi pitaju gde je taj metro u našim komentarima, odnosno gde je krtica, zašto nema tunela i slično, ali naravno podsjećamo za one koji nisu potpuno informisani da se ovde gradi najpre depo za vozove i ovde će se nasipati teren sve do sledeće godine kada bi trebalo zaista da stigne i krtica negde pred kraj 2023. godine, bar tako planovi kažu. Ono što smo zabeležili na terenu u odnosu na našu prošlu posetu jeste prilično veliki napredak u nasipanju. Prema rečima radnika ovde na terenu, preko 1,5 km se već ušlo u kopno prema, da kažemo, Radničkoj ulici, odakle će krenuti jedna saobraćajnica. Svakako će to biti i najinteresantnije za buduće naše izveštaje, s obzirom na to da čitav ovaj kraj treba povezati saobraćajno kako bi se gradnja nastavila. Država je oglasila tokom minulog meseca još jedan javni uvid za još jedan državni put. O čemu se radi, pomenut ćemo u nastavku ovog videa. Ostanite i pogledajte kako izgledaju ovi skoro pa nesagledivi kadrovi. Pre 2 dana završio se rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene za brzu saobraćajnicu od Ostružnice do Obrenovca. Reč je o putu koji će biti dug skoro 15 km i projektovan je za maksimalnu brzinu od 100 km/h, a povezivaće autoput Miloš Veliki sa južnom obilaznicom oko Beograda, koja je naravno deo Koridora 10. U nastavku ovog videa vidjet ćete i 2 infrastrukturna objekta koji se nalaze pod zemljom, a tiču se metroa. U pitanju su kolektor 3 i kolektor 4, on se nalazi nešto dalje, njegova izgradnja je tek krenula, dok kolektor 3 nalazi se u betonskim i armirano-betonskim radovima. To ćete sve vidjeti u nastavku ovog videa. Što se tiče radova na nasipanju i čišćenju ovog terena, oni se otprilike prema našoj oceni nalaze u zoni ranžirne stanice Makiš. Da podsjetimo, sve ovo što se nasipa trebalo bi da bude do kote 74, pošto je apsolutna kota ovog terena od 71 do 73 metra nadmorske visine. Nasipa se lomljeni kamen različitih dimenzija, na kraju ide i dunavski pesak, a na kraju će se sve to završiti izgradnjom infrastrukture koja je neophodna za održavanje i servisiranje budućeg metroa. Takođe, prostor između Savske magistrale, odnosno puta do Obrenovca i depoa Makiš, biće urbanizovan i izgrađen slično onako kako je izgrađen i Novi Beograd. Reči su ljudi koji su učestvovali u projektovanju ovog objekta.